Dāmas un kungi, vispirms gribu pateikties par šo godu un uzticību šā pasākuma organizētājiem un tiem cilvēkiem, kas spēj saskatīt profesionālajā sportā ne tikai punktus un metienus, bet arī cilvēku. Ladies and gentlemen, first I would like to thank the committee for this honor and privilege. Thank you also to those people who recognize athletes as individuals in addition to their accomplishments in sports. Esmu gandarīta, ka reizē ar šo godu pasaulē nesu arī savas valsts Latvijas vārdu. In accepting this honor, I am truly proud to also bring honor to my country, to Latvia. Es esmu lepna, ka mūsu Latvijas sutņa klātbūtnē varu saņemt šo apbalvojumu. I am also proud to accept this honor with the ambassador of Latvia to the United States among us here tonight. Šis svinīgais brīdis zināmā mērā kompensē to laiku, kad nevarēju pārstāvēt savu zemi. Taču tā jau ir politika. This momentous occasion, in some regards, is compensation for those many years when I was unable to represent my own country. However, that falls into the realm of politics. Šobrīd saku paldies ne tikai tiem klātesošajiem, bet arī savām bijušajām konkurentiem basketbola laukumā. Tas bija skaists laiks. At this time, I would like to thank those present at the ceremony, as well as all of my competitors on the court. It was a wonderful time. Basketbols man mācīja mīlēt un dzīvot. Basketball taught me to live and to love. Es vienmēr esmu laukumā jūtosies laimīga, tieši tāpēc es nemirkli nešaubīdamās varu teikt šos vienkāršos un patiesos vārdos. I have always been very happy on the court, and therefore, without a moment's hesitation, I say these words from the bottom of my heart. I love this game. Paldies par visu. Paldies par to iespēju būt šeit, būt pasaules basketbola slavas zāle. Thank you for everything. Thank you for the opportunity to be here in the Basketball Hall of Fame. Thank you.